Embaixada Malaysia colabora com o Grupo Voluntário Professor Malaysia, halau workshop Educação Compreensiva para estudantes da Escola Secundária Pública. Atividade workshop ne RASIC, Religia e Ensino Secundário Geral, 2 de novembro. No halau ona durante lorong hat ni larang. Hahu si lorong sanulo resinen, to sanulo resin sia. Bulan Abril, tinane. Honu ne, ia lorong sanulo resin sia. Estudante naik hat nulo resin 5, nebetir workshop ne. Simu sertificado. Embaixador Malaysia, Amarjit Jarjit Singh, for apreciação ao professor voluntário Malaysia Sira, chefe escola, professor no estudante Sira, no diretor ensino secundário e a Ministério Educação Timor-Leste. Niamos declara katak. Embaixada continua simu no apoio voluntário Malaysia Sira e a Timor-Leste. Syabas juga saya ucapkan kepada pelajar-pelajar sekalian yang telah dengan jayanya menyempurnakan penyertaan 4 hari berturut-turut. Ya, yang mana yang ada kekurangan sedikit, saya bagi pihak kedutaan besar memohon ampun dan maaf. Tapi yang paling penting kita telah berjaya sampai ke penghujung program ini. Ini merupakan sebahagian daripada agenda kedutaan besar untuk mengadakan outreach ataupun diplomasi awam. Ya, outreach program, public diplomacy program. Masanya dulu government knows best, embassy knows best. Sekarang ini sudah lain. Kita perlu keluar, kita perlu reach out untuk membantu kalau kita betul-betul ingin mengadakan perubahan yang total. Baik, nanti saya mula berucap seperti orang politik pula lepas ini. Saya rasa dengan itu, dengan beberapa patah perkataan tadi, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada sekolah, kepada Kementerian Pendidikan, pemerintah Timor-Leste, anak-anak dan semua yang terlibat secara langsung atau tak langsung in making this program a success. Couldn't have been done without the active participation daripada yang paling mustahak sekali, pelajar. Ini aset kita. Ini aset yang perlu kita gilap. Kalau batu digilap ni dia akan jadi berlian satu hari. So itu yang kita cuba nak buat, ya. Dan saya juga percaya bahawa guru-guru dari Malaysia juga telah mendapat pengalaman yang amat indah sekali 4-5 hari berada di Timor-Leste, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, dengan itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih di atas kesempatan ini. Terima kasih kerana menerima sedikit sumbangan daripada kami. All the best. Thank you. Enquanto diretor da Escola Ensino Secundário Geral 12 de novembro, Julião Felipe Freitas, sente orgulho com a Embaixada Malaysia. Também, halo uma formação para estudante. Aumenta conhecimento. Teresa Alves Pereira. Iya, estamos di dalam sebuah sekolah ini, sinto orgulho. Tambah lihusi formação, lebih maka itinya belon sira, itinya amigo, usi Embaixada itinya alin sira ni. Bele aumenta sira capacidade. Para além de capacidade mo sira sira experiência lebih maka maduro liu, ya sira na sama nawa. Wi-Fi ba itinya estudante sira, Wi-Fi ba itinya alin sira, lebih maka sekolah ya 12 novembro. Hoje no dia sira depois de remata treinamento ni, sira pai tutan ba itinya kolega sira, banyak komunitas sira, banyak sosial sira, sira lebih maka harus ba inudar sira dang timur mos, sira tengah fermenta buat lebih maka sira. Kona ba durante promoção ini zorhat. Começou se dia 15 tol, dia 19 de abril 2024. Ia naba promoção nyalaran ni, primeiro sira kuliah kona ba natureza timornia, biodiversidade. E segundo sira kuliah kona ba ilha sira, ansa Atauro, Jaco. E terceiro sira kuliah kona ba itania lingkungan, environment. Sama-sama sira kuliah asum kone, tambah sira halo comparações, lugar meu zida, sai flexibilidade batimuruan, sai mos ciência ida nebe maka klien liu abang berdua sekarang itanya alin sira, itanya wan sira, beli estuda konaba itanya area sini importante, sai buka ida ba boris batang penaruh. Area sira nebe estudante cobre durante encontro lorong hat, ma konaba hanoi positivo. Ala com habilidade bloco mental sira, motivação no desenvolvimento habilidade liderança, essa capacidade atu foca no concentra, desenvolve habilidade científica, lihusi experiência contente sira, além de sessão artenian, sira atu menos estresse, hadia vocabulário no gramática, no suporta talento local, lihusi dança no drama. Reportagem Livro Silva, Televisão Timor Post.
Janela informação ba ema hoto, atua tem informação atual dia clio, kita haluha, hane yang botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hoto.